Vi pratite treći, ovo je 73. emisija iz vazduhoplovstva i na trenutak, da tako kažem, ili barem za ovaj petak prekinut ćemo onaj serijal First Flight sa Neil Armstrongom. Međutim, nastavit ćemo odmah idućeg petka. Zašto ga prekidamo? Pa zbog aktualnih događaja koji su izdešavali ovih dana, da kažem, na našim prostorima vezanih za avijaciju. Naime, u nedelju 14. juna na Batajničkom aerodromu održan je aeromiting. Kakav je bio, kako je to izgledalo u 25-minutnom prilogu imat ćete prilike i vi da budete sudije onome što se dešavalo tamo. Uživajte u filmu. Aeromiting Batajnica 98. koji se održao 14. juna ove godine na Batajničkom aerodromu kraj Beograda bio je veoma dobro posjećen, ali ipak manje nego prošle godine kada je imao međunarodni karakter i kada smo pored aviona jugoslovenskog civilnog i ratnog vazduhoplovstva imali prilike da vidimo i impresivan program gostiju iz inostranstva. Ove godine došao samo grčki Miraž 2000 koji je zbog poznate nam situacije u ranu zoru na dan aeromitinga od svoje komande povučen nazad u grčku bazu u Atini. Ali uprkos tome moramo priznati da su naši piloti pokazali zavidan nivo obučenosti što se vidjelo tokom programa. Iz aviona je izlačen bezbjedan maksimum što je publika znala da reagujući na ono što se odigralo na nebu iznad Batajnice. Kad već spomenu smo nebo, moramo reći da je temperatura bila prava jesenja, a donja baza oblaka na samo 600 metara, što je uslovilo pilote nekih aviona da se odreknu odlično uvježbanih vertikalnih evolucija i da svoje umijeće prikažu rezervnim programom. Aeromiting su započeli padobranci i laka avijacija, kao ovaj privatni Piper Warrior. Tu su bile i nezaobilazne jedrilice, zmajevi i balon koji je svojim prisustvom simbolično podsjetio na prvo sredstvo koje čovjeka vinulo u visine. Sporazum Srbije i Crne Gore slavi se kao Dan Vojske Jugoslavije. Pored načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije generala Momčila Perišića, zatim komandanta ratnog vazduhoplovstva Vojske Jugoslavije general pukovnika Ljubiše Veličkovića, ovoj manifestaciji prisustvovali su i predsjednik Republike Crne Gore gospodin Milo Đukanović, kao i predstavnici stranih zemalja, kao što je pukovnik Fischer, vojni ataše Sjedinjenih Američkih Država i drugi. Program je nastavljen sa klipnom avijacijom i to sa našim old-timerom tipa Kraguj, poslije kojeg je uslijedio odličan program nekada najboljeg akrobatskog aviona na svijetu, Zlin 526F, koji se nalazi u sastavu našeg ratnog vazduhoplovstva služeći kao avion za obuku u osnovnim akrobacijama pitomaca ratnog vazduhoplovstva, a kasnije je raspoređen po aeroklubovima širom Jugoslavije gdje je intenzivno upotrebljavan za obuku u akrobatskom letenju. Inače, ovaj avion posjeduje ispod kapotaža 630... Nastupila je i grupa od 3 Cessne 172 iz pilotske škole u Vršcu, iz kojih su izbacivani padobrančići sa vrijednim nagradama za one posjetioce koji prvi dođu do njih. Iz iste škole nastupio je instruktor Pašajlić sa svojom Cessnom 152 Aerobat. To je klasična 152, ali sa ojačanim ramenjačama, to jest konstrukcijom, tako da se u toj školi koristi za obuku u osnovnim akrobacijama. I ja dodeljujem 6 vazdušnih krštenja, specijalnih letova za vas, dragi posjetioci, po završetku... Da avioni nisu samo muška zona interesovanja, dokazuju i ovi kadrovi. Svi programi su usklađeni sa međunarodnim pravilima, takozvani... Vršačka škola nam je pokazala i svoje najsavremenije avione iz školske flote, a to su ove dvije Cessne 310 Turbo 2, koje predvodi turboprop tipa Piper Chain. Služba funkcioniše već 25 godina, a od ove godine postoji i posebna procedura, svaki jakov. Prikazana je Jutva 66 u za nju neobičnoj bijeloj boji, ali taj je avion u reklamne svrhe preletio razdaljenu od Beograda do Bombaja u Indiji.
Ovo je već njena standardna šema bojenja. Interesantan prizor predstavljala je i velika Jatova, takozvana desetka u brišućem letu u pratnji akrogrupe Leteće zvijezde. Desna trojka je vođa Ristić Saša, kapetan prve klase. Zatim Grubač Saša, poručnik, kome je ovo prvi nastup, javni nastup sa Letećim zvezdama. I Bićagović Tomislav... Umjesto planiranog desanta niških padobranaca zbog niske oblačnosti, taj je manevar odložen i umjesto toga piloti iz transportne brigade su prikazali svoje umjeće u brišućem letu sa 3 aviona tipa Antonov Anu-26 u grupi. Znači ima asimetrični pogon, što je vrlo zanimljivo. Smatra se za izuzetno pouzdan u svojoj kategoriji. Jednostavan za održavanje i predstavlja upravo ono što je potrebno da Hrvatskom ratnom vazduhoplovstvu. I pilot vazduhoplovnog opitnog centra sa Gazelom. Izuzetno je pogodan za upotrebu u policijskim službama. Američka vojska čak koristi i vojnu varijantu OH-58 koji služi za izviđanje, osmatranje vojska i prenos podataka u realnom vremenu. Neuobičajen prizor na bilo kom aeromitingu u svijetu bio bi da je komandant jednog ratnog vazduhoplovstva aktivno učestvovao u letačkom programu. Upravo to se desilo na aeromitingu održanog u nedjelju 14. juna na Batajnici. General pukovnik Ljubiša Veličković je, otvarajući nastup mlaznih aviona, svojim programom dao primjer vođe svojim jedinicama, što je bio i svojevrstan gest poštovanja prema Danu Vojske Jugoslavije i svim prisutnima. U kome učestvuju borbeni helikopteri i avioni. Na taj način komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, general pukovnik Ljubiša Veličković. Bila je to i svojevrsna ilustracija o mogućnosti čovjeka da i u tim godinama odgovori izazovima letenja na savremenom supersoničnom lovcu kakav je MiG-29. On je time nastavio tradiciju koju su održavali dosadašnji komandanti leteći na najsavremenijim lovcima u sastavu ratnog vazduhoplovstva. Inače, general Veličković već 32 godine leti na nadzvučnom lovcu i nosilac je zlatnog pilotskog znaka koje predstavlja najviše pilotsko priznanje. Poslije nastupa, što je još jedna novost, komandant je svoj avion približio publici i stupio u direktan kontakt sa prisutnim posmatračima. Dame i gospodo, dragi posetioci, komandant ratnog vazduhoplovstva. Odličan nastup i vještinu rukovanja letjelicama sa rotorom prikazali su piloti iz sastava 172. avijacijske brigade iz Podgorice, a iz eskadrile Stršljeni. Oni su se od ostalih pilota helikoptera razlikovali po karakteristično žuto-crnim kombinezonima, što je prirodno s obzirom na naziv akrogrupe i što je najvažnije po programu, jer su tokom programa letjeli na minimalnim udaljenostima rotora. Rašin Dragan i kapetan prve klase Jančovski Vančo, levi pratilac kapetan prve klase Ilić Goran i kapetan Peruničić Slobo. Desni pratilac, kapetan prve klase Antonić Slobodan i kapetan Janjic Zlatibor. I repni pratilac, kapetan Bajt Slavko i kapetan prve klase Prtan Anđelko. Šta sve ovi momci u žutim kombinezonima umeju sa svojim mašinama, vidjet ćete posle pojedinačnog nastupa helikoptera. Sljedeći element je čvor, helikopteri koji dolaze sa vaše desne strane. Proleću između helikoptera koji dolaze sa vaše leve strane na maksimalnoj brzini, istoj visini. Vođa akrogrupe majora Rašina, ostalim članovima akrotima, i oni su vas pozdravili, kao što rekao smo, u formaciji romb. Pripadnike grupe Stršljenovi prepoznaćete po njihovom karakterističnom stilu odevanja u žutim kombinezonima. Kapetan prve klase Predrag Stepanov, također iz Podgoričke brigade, sa svojim avionom G2, svojim kolegama i svim prisutnima na licu mjesta pokazao ono što se do tada smatralo teorijom. Druga aviobrigada dobija domaće avione Galeb Jastreb, a kasnije i Galeb G4 i Orao.
Bio je tu i Super Galeb sa izvrsnim programom majora Vladimira Popara iz Podgorice, koji je demonstrirao mnoštvo manevara sa negativnim opterećenjem. A ovo što vidimo, modifikovana je varijanta Super Galeba sa televizijski vođenim raketama Maverick, tipa vazduh-zemlje ili vazduh-more, kao i 2 rakete kratkog dometa za samozaštitu tipa vazduh-vazduh. Nekrunisani prvak na avionu tipa Orao svakako je bio kapetan prve klase Saša Nikitović, čijem bi programu pozavidjeli piloti Miraža. I ono što su mnogi očekivali bili su MiG-ovi 29 i 127. lovačke eskadrile sa aerodroma Batajnica, koji su odradili interesantan program vazdušne borbe. A kao šlag na tortu došle su i leteće zvijezde, pa pogledajmo dio rezervnog programa. Poslije nastupa načelnik generalštaba Momčilo Perišić nekima od učesnika uručuje vrijedne nagrade. To je savremena računarska tehnika, da i računare uvrstite u vaše vještine. I ovome zvaničnom spikeru ako dupe, već polako. Pištolj sa željom da ga koriste u miru. Poslije Batajnice, dan kasnije i na aerodromu Golubovci, organizovan je po satnici skromniji letački program, ali u opuštenijoj atmosferi među pilotima, jer je dan bio idealan za letenje, pa su samim tim i piloti bili raspoloženi, što ćete vidjeti kasnije.